رادیو دنگی گل دنگی توی هواتیا جنابندان چیان رادیو دنگ گلدن باش کودارن هجا ایرو 2 ایلون 2024 دوشنبه بروکسل ساعت 9 آمده ده امن و چند سرسی به پیشکش بکندم دم آزادی ریبر اپویا دولتا ترکا داگرکر ناوچی آمد پیرانه گلک قارج چون او هاتن ره قدخه کرد دولتا ترک لهرموا پیریجما اوچیای گور سی یم پیرانه قدخه راگهان جین هاتنه قدخه کرن جی گوندن هره دو شمگیری کو جورینه قدخه و سی ایلون سبه دست بکه حتی 17 ایلون دوام بکه لگوری آگاین خوجهی لهرما شهید رمزی آمده دولتا ترک بریا فوتو کپانه دیمن دو کسن ناس دیتیه و کشاندیه لسر به آگاهی دل هرم دست به اپراسیون آنگو تفگرا لشکری بکه چیدم کلشکونو چارگود بریز عبدالله öcalan جبو آشتیه سیاست مدارم بویرک دیگره به مناسبت یک ایلونه خلق آمده توی 328 ریخسترین جواکی کار کت پیشهی نونر و سیاستوانین خواه چالاکی لدار قستن چالاکی لور لطاقه اوفیسی لبر آسیجه پلازه دست بکر به هزاران که جور به دروشمان بر خوادان قادا شیخ سید لقادا شیخ سید نونرین سازین دموکراتیک دیجی پرگالا فاشیست پیامین مزنکرنا تکوشینه دان لور هفسلوکا DPP چیدم کلشکون اوچار آخوی و پیامدا تاوی اوقاز ایش و آزارن مزنجی گله کرتم دوزا آشتیه که برومت دیگه مخاطبا آشتیه جل ایمرالیه بریز عبدالله öcalan'e ایروژی بریز عبدالله öcalan جبو آشتیه سیاست وانن به جسارت دیگره امی جبو آشتیه برومت تب کوشن و تقص امی بسر بکون چالاکی الور بگردان گوونده بداوی بو هر و 328 ریخسلین جواکی به داخویانه که دکلاراسیون آشتیه جی پار وکرن داخویانی لقادا شیخ سید آسوری حتاین دکلاراسیون چاره سریا پرسا کرد جالی سروک باروی آمده نهید ارن و هات خونده دکلاراسیون به وینر خاندنه دست بدکه جهانه که به شهر و جهانه که آشتیانه مافه سرکیه لی ایرو لگلک دورین جهانه شهر هیه تنه دناوا ده مهانده لفلسطین زیدتری 40,000 کسان جهانا خوشی دستا لسر اردنگاریا و کردستان جی شهر هیه شهر هری زیده باندورا خواه لجن و زاروکانده که جبو آشتیه بری هن هودان هاتن کرن و دمه جواکن ما گرینگی که مزن پیکدان ده دکلاراسیون ده اشارت برولا مجلس هات کرن و ev bankate kirin. Benge hemu krizan şere une çareserkena perskireka kurde. Dive iradeye çareseriye ya nuh vere ava kirin. Peviste astengiyen پیشیا رولن اکتور بین را کرن به تیبه جی مجلسا ترکیه دوی مسئله ده برپرسیارتی لخوا بگیره جبو پاشرو جاگلن ترکیه و رشلاتا ناوین دوی پرسا کرد با آوه که لزگین وره چاره سر کرن ایریشن ده منداوی نتیجی چاند و زمان کرجی هاتنه ببیر خستن و هات گوتن اصرارا ده پولیتیقین شهر و تجید ده زرار ده آشتیا جواکی گرتن بنچاف کرن و جزا کرنا کسن لبر ستران کردی گوون دیگرینین اینکارا گله کرده دوی روژاوا سرکه و هری گرینگ آ ترکیه آشتی و دوی چارچوبه ده امبانک لهمو اکتور و دینامیک جواکی و سیاسی دیکن که جبو پرسا کرد بریبازن آشتیانه و دموکراتیک و چار سر کرن و روشا شهر به داوی به برپرسیاری خو بجیه بینن حتی پرسا کرد نه چار سر کرن دیسری ده پرسکریکا دموکراسیه پرسکریکن دنجی لی ترکیه چار سر نابن جوان نروژ جبو مشادرج بانگا تevlibune ل herkesi kirin جبو مشادرج کو ول بازار بی فلته آلمانیا دست ببکه ول بازار دی سپورکه بداوی به جوان ل ایالتا نورتن فیسفال نروژ بانگا tevlibune kirin جوانان بالکشانlı سر تجدا گرانکر یال سر ربر عبدالله öcalan و گوتن ل ایالتا نروژ جبو ربر اپو یک و 26 سالن تجدگیریه امی چالاکی ل دار بخن جوان کردستانی ل پایتخت ایالتا نروژ düsseldorf
hev kom bun daxuyanekdan û gotin ji bo mîsogerkirina azadiya fîzîkî rêbera po em bank li gel û ciwanên Kurdistanê dikin ku tevlî çalakiya meşa dirêj bibin. Daxuyanî bi duruşma bijî seroka po bidawî bû. Saliya tecrüt alıser rebere gelê Kurd em ciwanên enervî em ê li enervî meşekî daxînin. Daxwaziya me hemû gelê Kurd ciwanên şoreşker heye tev li vê meşê bibin. Dewleta Tirk dixwaze du 25 saliya tecrüt alıser serokatî gelê Kurd tevayî mehkûm bike fikra gelê Kurd tune bike. Em ê vê tecrütê bişkînin em li benda wan e em li birin hûn jî werin. Ciwan fedayî Konferansa Aştî û Demokrasiyê ya li Berlînê ku du rojan dewam kir bi eşkerekirina encamnameyê bidawî bû. Di konferansê de li dijî siyaseta şer û bandora wê li ser têkoşîna civakî û jinê li ser rewşa rêbera panel hate çêkirin. Konferans bi eşkerekirina encamnameyê bidawî bû. Rojnavan Ertuğrul Mavîoğlu encamnameyê xwend. Ev biryar di konferansê de hatin girtin. Yek, konferans armanc dike ku bi tecrübeyên tevgerên jinan tevkariyê li Aştî û Demokrasiyê bike mîmarê felsefeya azadiyê jin jiyan niha di tecrîta mutlaq de ye. Ev tecrît bandorê li jinan jî dike. Heta ku ev tecrît ji holê rana be ti şansemeyê Aştiyê nîne. Têkoşîna hemû jinên şîddeta dewlet û mêr lê hatiye kirin. Di serî de dayikên Aştiyê, dayikên Şemiyê, dayikên Plaza de Moya, Emine Şen Yaşar ve ji aliyê hevparên konferansê ve platformên navnê Tewîbê vegotin. Du Rûdanên dîrokî û siyasî rewşa rêber Abdullah Öcalan bi çareseriya pirsgirêka Kurd re li ser esasên demokrasî û azadiyê kiriye yekîtiya van her du rastiyan Foruma Azadî û Aştiyê ya Awropayê divê hemû xebatên xwe yên ji bo çareseriya pirsa Kurd vekirina rêya aştî û müzakereyê û derbazkirina rejima otorîter û faşîst bi perspektîfeke ku azadiya rêbera po hedef dike bimeşîne. Sisê ji bo aştiyeke adîl û mayînde pêk were divê arşîveke hafızaya lêkolînên Aştiyê bê çêkirin û pêşî li avakirina zimaneke aştiyane yên berfireh ku vê aştiya civakî pêk bîne bêvekirin. Ji bo ku daxwaza Aştiyê û zimanê wê ji beşên cuda yên civakê re were gihandin divê kampanya bên organize kirin. Ertuğrul Mavîoğlu herî dawî jî ev peyamda. Xelekên me heye. Em dikarin metîngerî rawastînin, em dikarin nehêlin ku fabrikayên çekwan çekên kujer çêbikin. Em dikarin pêşî li şeran bigirin. Banga me ev e werin bibin hevparê vê xewna aştiyê ku ji aliyê dîrokê ve hatiye tecrübe kirin. Bingeha Dewleta Tirk li ser kuştin û tirnekirina hatiye avakirin çalêkvanên bajarokê Kifrî ji nivîsira axivîn û diyarkirin ku Rojnavan Gülistan Tara û Hêro Bahatiyên bi armanca qetilkirina dengê azad û şoreşgeran hatiye şehîd kirin. Çalêkvanê civakî Salah Mihemed şehîdkirina têkoşer û Rojnavanan li Başûrê Kurdistanê şermezar kir û got pêwîst bû desthilatdariya Iraq û netewîhîn yekbûyî helwestek cidî nîşan bidane. Di heman demê de diviya bû gel ji da ketiba kolanan û helwesta xwe nîşan bidane. Terorkirina wan rojnamavanan terorkirina hemû Kurdan e. Salah Mihemed dazanîn ku di demeke ku mamoste Şemal dihat bîranîn de ev komkujî kirin û armanca wan ev e ku xelk rastiyan nebihîse. Dixwazin gel her tim kor û lal be. Ji bo vê êrişî rojnamavan pênûsa azad bikin û dixwazin pêdeng bibin. Çalêkvan Refah Mihemed jî balkişan ser siyaseta qirkeriya Dewleta Tirk û got bingeha Dewleta Tirk li ser kuştin û tirnekirina gelan hatiye avakirin. Şehîdkirina wan rojnamavanan jî ispat dike ku ev dewleta faşîst her tim azadîxwazan dike armanc. Da ku dengê wan qut bike. Şehîdxistina her du rojnavanan tê wateya wê ku Dewleta Tirk niha li pay qutkirina dengê azad e. Pêwîst e hemû azadîxwaz vê rûreşiya Dewleta Tirk şermezar bike. Refah Mihemed herî dawî got divê gel xwedî helwest be her tim ji kompleyên dewleta faşîst agahdar bin. Ji ber ku îro her du rojnavanan şehîd xistin sibe wê li ciheke din kesên din jî bike armanc.
Rojnavan Gülistan Tara û Hêrobahatên li paytexta Edinburghê hate bîranîn li navên da civaka Kurd hate darxistin Kurdistaniyên paytexta Scotland Edinburghê beşdar bûn. Duruşmeyên jên jiyan azadî bimre faşîzm bi jî rêbera pû hate perskirin. Hevserokê civaka Kurd da Edinburghê rêhevalên Gülistan û Tara Dersim Bilir û Zeynel Çetin axivîn. Xuşka Gülistan Tara dijî tekek axiviyê got em bi Gülistanê serbilindin. Êşa me gelekî mezine lêbelê bû nefreteke têkoşîneke birûmet. Gülistan bi kameraya xwe bû dengê geleke ku tune tê hesibandin. Gülistanek çû wê bi hezaran Gülistan bê. Ew bû keça Kurdistanê bû sembola berxwedanê em pê serbilindin. Hem pîşê û hevala Gülistan û Hêrobahatên evîn herî jî li ser bîranîna wan helbestek xwend. Bîranîn bi nîşandana sînevizyonê bi dawî bû. ئێمەش دەبینەوە بە گوڵە هێرۆ تا شلی شەماڵی هەردی قەندیل وەک هەمیشە سەما بکات لەگەڵمان. ئێوە پڕ بوون لە ئەوێنی نیشتیمان و بۆ ئەشقەوە هاوشێوە ڕێی هەواڵانمان مەزلومدۆغان و ڤیانەکان سووتان و بوونەوە بە حەقیقەتی ژیان. ئێوە پڕ بوون لە جوانی، لە هیوا و لە کۆڵنەدان. هەڤاڵگوڵی لەم شەوەوە دەبێتە مانگی چواردەی ئاسمانی ڕەحاو ڕێگەی پڕ لە شکۆی شۆشی ژن ژیان ئازادیمان بۆ ڕووناک دەکات. چەندە دەتوانن وەک میراثگری نووسهاک و ئینانا لە شەقەی باڵتان بەردەوام بن. هەڤاڵ و گوڵی پڕ لە هیوای ژیان و وەک کۆتری نامەبەر تووبی و وەرزی خۆشەویستی کوردستان سڵاوی حەفسەخان و بناری ئەم شارەزوری حەزرەتی نادیمان لەگەڵ چەپێک گوڵی هێرۆ بدەرەوە دەست ئایشەشان و لەسەر مەزاری ئەحمەدی خانی بەڵق و سترانی لێلێ بێماڵمان پێشکەش بکات. سڵاو ئەیکی ژەگەرمە سێرەکەم سڵاو بۆ ئەو جوانیەت، سڵاو بۆ ئەو هەموو ئەشقەت بۆ ژیان و ئازادی. Hejmara 134 aneweya jin bi manşeta bûn ronahiya heqetê derket. Rojnameya jinan Rojnavan Gülistan Tara û Hêrobahatên ên li başûrê Kurdistanê xebat dimeşandin û 23 Tebaxa 2024 de di êrişa balafira bê mirov bi çek de hate qetilkirin kir manşet. Di rojnameyê de daxuyanên tevgera jinên Kurdistanê û rêxistinên çepemeniya jin cih girtin û her wiha nirxandinên salên borî yên Gülistan Tara jî cih girtin. Gülistan Tara di belge filmeke bi wesîleya roja rojnavanên jin hatiye amadekirin de ev tiştî gotin. Dîroka çepemeniya Kurd û karakterê wê yên têkoşînê em anîn roja îro. Hevalên me yên rojnavan ji bo girtina gotin wêneyeke bedena xwe kirin sîper û heqet derxistin holê. Weke jineke Kurd weke rojnavaneke ez bi vê yekê serbilindim. Ji hevalên wan ên xebatê Özgür Serha ji bo neweya jin nivîsek nivîsand û di nivîsê de balkişan ser jiyana Gülistan Tara. Li Rûpele Forumê de makaleya Rêber Abdullah Öcalan a bi ser navê dixwazin bi başûr kompleyê temam bikin hate weşandin. Ahmed Dilêmî got çavkaniya dagirkeriya Wezareta Karên Derve ya Iraqê endamı hepêmana siyadê ya li Parlamentoya Iraqê Ahmed Dilêmî derbarê dagirkeriya Dewleta Tirkiye li ser xaka Iraqê ji Medya Iraqê re axivî got dagirkeriya Dewleta Tirkiye li ser xaka Iraqê bombebarana li cihên sivîlan kuştira riştê cihên herêmê hemû ji ber lawaziya Wezareta Karên Derve ya Iraqê ye. Ahmed Dilêmî got ku tirs heye welatên cîran êrişî xaka Iraqê bikin. Wezareta Karên Derve ya Iraqê li hemberî êrişên ser xaka Iraqê bêdengiyê hilbijardiye û ji bo rawestandina van bin pêkirinan tipên gavek navêtiye. Ev lawazî bûye çavkaniya destwerdana nû ya di kar û barên Iraqê de. Ahmed Dilêmî herî dawî bak li desthilatdariya Iraqê kir ku li ser mijarê û hevkariya êrişên Tirkiye ya li ser dihok û nînovayê lêkolînê bide destpêkirin. Ajansa Rojnivîsê jî ragihand ku Wezîrê Karên Derve ya Iraqê Fuad Hesên nûnerê taybetiyê PDK û Barzaniye û Pazeyê Tebaxê de bi Dewleta Tirkler li ser nava Iraqê gelek peyman îmzekirine. Piştî wan peymanan jî Dewleta Tirk êrişî ser xaka Iraqê herêma başûrê Kurdistanê kir û dest bi kuştina sivîl û rojnavanan kirin. Malbata Lokman de êrişa nijadperest de hatî kuştin xwest êrişkar bên girtin welatiyê bi navê Hekîm Lokman 45 salî ji dihok a Herêma Kurdistanê bû li semta Aksaray a navçeya Fatihê ya İstanbulê rastî êrişa bi kêran hat û jiyana xwe ji desta. Lokman rastî êrişa
komeke ji 10-12 kesan hat li cihê bûyerê jiyana xwe ji desta. Cenazeyê Lokman ji bo otopsiyê rakirin saziya tipa adê ATK ya li Yeni Bosnayê. Hatiyarkerin ku ji ber Lokman bi Kurdî axiviye hatiye qetilkirin. Piştî bûyerê malbata Lokman hate ber deriyê ATK. Yek ji xizmên Lokman ên li ber ATK disekine Abdullah Ayvalık anî ziman ku Lokman bi Kurdî axiviye rastî êrişî hatiye. Ayvalık xwest êrişkar demil destpên girtin. Tahir Resul ê li konsolosxanaya Iraqê jî peywirdar jî hate ber deriyê ATK. Resul bilevkir ku lêkolînên tekildarê bûyerê berdewam dikin û hêj agahiyeke zelal ne standine. Resul da zanî ku Walîtiya İstanbulê jî tekildarê tiştên qewimîne hatiye agahdar kirin. NASA'yê qada elektrîkê ya li dora cîhanê keşif kir bi pêşengiya NASA'yê komeke lêkolînvanên zanyar ragihandin ku di encama lêkolîna wan de qada elektrîkê ku dora cîhanê dipêçe hatiye keşif kirin. Li gorî maqaleya nû ya di kovara zanistî Naturê de hat weşandin keşif bi saya daneyên ji roketa Endurance ya NASA'yê gengaz bûye. Amûra Fezayê ya di Gulana 2022 de hat firandin bi qasê 770 kilometreyê xwegîhan bilindahiyê û li qadê û hertînên giraniya elektrîkê hatiye pîvandin. Lêkolînvan ji bo vê keşfa ku hatiye piştrast-kirin weke qada elektrîkê ya ampipolar binav dikin. Tê texmînkirin ku ev diyar de digerdûna sîstema cîhan û rojê de roleke girîng dilîze. Godanên jemen û çenserê pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.